Assalamu alaikum, оригинал гейжин каттоочулар жана көрөрмандар. Каналыбызга жаңы келгендер подписканы басып, коңгуроonu басыңыздар. Бүгүн биз өзгө мал базарынын малдарын алып сатып басмакчыбыз. Жаштык кылып катачылык кылсак видеонун башына кечирим. Лайк подписканы басыңыздар, комментария жазыңыздар. Анда эмесе кеттик. Улан 90 миң сом дейт. 80 миң сом баа болуптур, бербей койду дедеси. Торпого 4-үнчүсү экен. Эшинин номерин экранга жаза кетем. Дыйканчылык да десе. Канчалык түштү бар жашты койгондо? Бизди дыйканчылыкка дымдап сымдаганым жок. Ошо канчалык түштү бар азыр? 5-6 турмуна кечкиси Кечкиси жазда канча берет? Тойгондо жакшы жакшы берет да. Онго барабы? Онго жетсе керек. Онго барат да. Улан 75 миң сом дейт, 66 миң сом баа болуптур, бербей койду да десе. Торпого 3-үнчүсү экен. Sütü kança var dediniz? 15 litre sütü var eкен. Azı aylanıp görseniz tarırak boldat. Torpog urgaçı bergek be? Torpog urgaçı eken. Muğa kuy kança? 60 ming. 60 ming be? Yene ola o? Yok, balası yok. Çalgız be? Kança bermediniz bunu? 56 euro. 56. Kançan tuğan eken? Bir de tuğan, 2 tiş bunlar. Bir de tuğan eken. Can kaçmadı bu dile. Mu çıkara? 6 litre sütü var. Az süt veriyor. Para 75. Kara 75 ming kança bermediniz? Bunu hiç kim sıra oytat. Sırayla be. Bekerge sıradı baya bir. Torpog menen mi? Kançançı torpog? 4-üncü torpog. Erkek eken ha? Burada tamaşalaş bekerge sıradı. Erkek eken. Kança sütü var? 6 litre sütü var. 6 litre. Bol kança bu az? 110. 110 ming so'm bu. Kança bermediniz? 90 mı? So'm. Kançalik sütü var? Koyasın mı? 9 litre sütü var dedi. 10 litre. 10 litre. Olası erkek burada çıkar. Bu erkek bu. Kançançı torpog bu? 3. olası. 3-üncü olası. O төртеудің bir adamдық екен. Арқасынан бері көрсетім. Барды сағалат екен. Адамдар қызып батады. Ол ені olan 75 миң сом дейді. Az торпого башқа жерге байланып тұрады екен. Ошоны торпогонан көрсетім. 60 миң сом баа болуптур, бербей койду да. 5 туган деди. Sütü канча бар? Жоқ. Süt жок бу, жазган маған, жазда. Алыңар алдыңарбы? Өз алдык дейт, торпогон көрсөм. Торпого мына экен. Неге бөлүп койдуңуз десем, тебип атат дейт. Жанында турган адамдардын баарын тебип атат экен. Торпого эркек. 80 миң сом дейт. Торпого 5-инчиси экен, ургачы. 4-үнчүсү. Адайша айтып 4-үнчүсү экен. Канча литр сүтү бар десем 10 литрге чейин сүт берет деп атат. Ой, пара дишти, ой, баарына азыр только пара жүзүлөр тартып берген утулуп атам. Колдоп тураса үмүттөнөм. Ол эне оланы 80 миң сом дейт. Торпого 5-инчиси экен, эркек. Канча бербей десем 70 миң сомго бербедим деп атат. Сүтү 10 литрден 15 литрге чейин барат деп атат. Азыр минимум 5-6 литр чыгат деди. Российский парада келиптир. 150 миң сомдо деп дейси. Торпого 3-үнчүсү экен, азыр сүтү азыраак деп атат. Жазга барып 30 литрге чейин берет. Жакшы от берсиңер деп атат. Уй, баа болду экен. Могул жерде кызыккандар азыр 100 миңге бериң деп сурап атышат. 100 миңге бере албайм деди. Жакшы баа болду элек деп атат. Olan 90 ming so'm deydi. Torpog'i 4-inchi ekan, urg'achi. Bir juma bo'lib qolsa kerak.
81.000 so'm baho oldu. Berbe koydu da desi. Sütü 10 litrege çeyin barat dedi. Burada para da ağırlaştırma bir ekan. Bir ekan 100.000 so'mda da desi. 85.000 so'm baho oldu. Berbe koydu da. Torpağı 5'incisi erkek. Qancha litr sütü var? 10 litr. 10 litr var. Olayını olan 80.000 so'mdaydı. Torpağı 3. süsken. Canında 2 torpaq turadi. 2 torpaqning biri o'ziniki. Bir 10 litrde sütü var da desi. 71.000 so'm baho oldu. Berbe koydu dedi. Bu ekonteng emize öğret deydi. Yine olan alsalar 80.000 so'm. 3 önteng alsalar o 100.000 öğrenme alat. 100.000'den düşüp beredi. Qancha ekan aytmadi. Suraylik da alat. Ekonteng emize dedi. Bu yine olan 85.000 so'm deydi. 76.000 so'm baho oldu. Berbe koydu da desi. Torpağı 2. sken. Urg'achi da atat. Bu üstüle 10 litrege baratken жақсы to'yg'anda. Olan 100.000 so'm deydi. Aralashma ekan. Qirg'izistonda deydi. 90.000 so'm baho oldu. Berbe koydu da. Torpağın 3'üncüsünde de. Torpağı 3. ekan. Torpağı erkek. Bir sağına 8 litr süt beredi dedi. Oşunda sarı keçki 16-15 bolup kalat ekan. Ayo et tükendi ağın.